je posla. Irma, šta, jesi ti spremna za gostovanje Jesam. svoje? Da. Jesam, spremna sam. Spremala sam se 2 godine na ovo. Irma, ispričajte nama kak je onda bilo na tvom stručnom ispitu. Pa evo, ja sam polagala u Rijeci. Imala sam čast da sam čak 2 puta polagala. Prvi puta sam bila na proljetnom roku, znači prije godinu dana. To je bila 2023. I sada sam bila na ovom zimskom roku u 2024. Tjelesni sam izabrala zato što, ne znam, nekako to mi možda najprirodnije, najviše leži i tu sam nekako se osjećala najsigurnije, iako s druge strane mi je bilo tjelesni dosta specifičan po pitanju održavanja sata i nekako u učionici, to jest u razredu opet imaš veću kontrolu. To mi je jedino bilo uvijek i na faksu dok smo imali održavanje u metodikama tjelesnog, to nekako, jer na tjelesnom jako malo je potrebno da sve ode u krivom smjeru, znači sekunda. Ali eto, odlučila sam Kao i moj iši, ja znam o ocjenskom satu. Tako da odlučila sam ipak da ću ostati pri tome tjelesni. U međuvremenu se dogodilo da naša metodičarka s fakulteta, ona je više nije bila metodičar na stručnim ispitima u Rijeci, nego je neko novi došao. To mi je isto malo bilo, jer nekako s ovom metodičarkom ipak 5 godina smo s njom, ona nas je i učila svemu i to, tako da nekako tu je opet lakše kad ti dolaziš kod nekoga ko je tebe učio i za koga otprilike znaš i što traži i što mu je važno. Tako da to mi je isto malo bilo, nisam znala što očekivati. Sad što se tiče mog prvog tog pokušaja, ja sam se tada puno više stresirala, iako ti znaš i sama iz fakulteta da stvarno nisam osoba koja se stresira i da sam ona osoba uvijek bila pred kolokvije, ispite koja animira, relaksira, zabavlja druge. Stvarno mi to nikad nije kao, rijetko kad mi je to stres donosilo, ali ovaj put me baš oprao taj stres. Evo, ne znam, to priznajem, baš me nekako i prije ispita, baš sam imala čak problema i sa spavanjem, jer onda bi legla i onda mozak radi ko 100 na sat, moj mozak sam ponavlja nešto što sam taj dan čitala ili učila ili to mi se baš nije dešavalo, osim, ne znam, pred neke važne, jako važne događaje, ajmo reći. Tako da dosta sam nekako bila iscrpljena na kraju i samo sam htjela da to više prođe, da se riješim i da lijepo se naspavam i da imam praznu glavu, barem od tog dijela. Ja sam pala prvi puta pismeni dio, sad je prošao super, bili su jako zadovoljni svi i to mi je bio prolaz, a pismeni dio su mi na kraju rekli da baš nisu bili zadovoljni u kontekstu po pitanju rukopisa i u smislu korištenja literature. Onda su me pitali koju sam literaturu koristila, evo, ja sam navela i onda su mi uglavnom komentirali da je to malo zastarjela literatura. Ne znam, to je literatura po kojoj smo mi učili i na fakultetu i to, tako da to mi je malo bilo iznenađujuće, iako sad kad sam drugi put se pripremala za ispit sam shvatila možda o čemu su pričali. Pa jesu ti barem predložili neku novu literaturu koju oni očekuju? Da, nije bilo nekih baš sugestija, mislim razgovor je bio ugodan, stvarno nije nije ugodan je koliko može biti taj razgovor bio. Da. Nije mi savjetnica baš predložila nešto konkretno, ali mi je istaknula zapravo kurikulum, što sam ja kasnije shvatila konkretno za Rijeku, da jako je velika baza upravo taj kurikulum. I onda sam pri učenju sad za drugi ispit sve teme zapravo koje se mogu izvući iz kurikuluma, ne znam, vrednovanje, predmetna područja, povezanost sa drugim predmetima, moja mačka pozori, dobro. To sve zapravo sam ja izvukla iz kurikuluma na kraju, tako da to mi je nešto zapravo, žao mi je što to nisam možda prije shvatila, da konkretno barem evo za Rijeku to mogu reći, ne znam za ostale gradove,
sve teme koje se tiču kurikuluma, koje se nalaze znači u kurikulumu, treba pisati po tome i učiti po tome. Uz neke eventualno dodatnu literaturu za malo to nadopuniti, ali općenito je baza taj kurikulum. Što se tiče kod nas, barem tu u Rijeci. I moram priznati da koliko god da mi u tom trenu nije bilo drago što sam pala i ljudci i tužanci i nekako samo se želiš toga riješiti, da to nekako da zatvoriš tu cjelinu svega fakulteta i tog ispita i dobiješ to potvrdu i da si miran. Nekako je sad kad sam se pripremala drugi put i kad sam išla drugi put na taj pismeni i na usmeni, onda mi je tek sad mi je to sve zapravo sjelo, leglo onako kako treba i jasno mi je zašto sam pala prvi puta. Koliko god da možda, ne znam, jednostavno mi je jasno zašto nisam prošla prvi puta. A što je bilo na kraju s tim rukopisom što si rekla da nisu bili zadovoljni? Pa ne znam, evo one meni rekli su mi kao da vježbam rukopis, meni je to malo bilo kao, mislim da osoba koja ima tako 25 plus godina ne može više puno učiniti po pitanju svog rukopisa, to mi kao učitelji mislim bi trebali znati barem, da je to nešto što se pri učenju pisanja i to. Dugo usvaja, da. Da je meni vjerojatno to bilo i od te brzine i toga svega. Kako se zove, da, sad kad sam bila, ništa to nisu komentirali, to jest imali su taj moj stari esej i onda su komentirali u kontekstu pa jesam li nešto radila, ja sam rekla da jesam, iako nije baš da sam sjedila i ispisivala tekstove i vježbala to, jer ne znam, osobno ne vidim poantu i smatram da ne bi tu došlo do neke sad promjene. Mislim, komentirali su da im nije jasno kako prvi puta nisam prošla, to mi sad isto nije taj komentar bio jasan. Ovo je previše, mislim, zapravo bilo je u kontekstu pitanja kako to da nisam prvi put prošla, kao da ja odlučujem o tome. Mislim, ja sam to okrenula na šalu i sve, ali eto. Tako da sad su bili jako zadovoljni sa esejem, sa svime napisanim, nikakvu zamjerku nisu imali. Stvarno ništa, niti je bilo podvučeno, niti se crvenilo od metodičara hrvatskog koji je ispravljao po pitanju pravopisa i svega. Tako da na usmenom sada zapravo bilo je više kao neki razgovor opušteni i nije mi bio mi je stres u kontekstu usmenoga, ali nakon već nekog vremena kad sam vidjela njihovo zadovoljstvo sa tim pismenim i par pitanja sam shvatila da je to vjerojatno prolaz. Malo prosti, ali mačka ti prede sa strane. Čuje se cijelo vrijeme, ajde. A ne, meni ne smeta samo, meni je smiješno, ne mogu se koncentrirati. Da, što se tiče usmenog sad ovaj puta, stvarno bili su zadovoljni sa tim esejom, pa me nisu baš previše ispitivali. Primijetila sam da dosta ispituju vrednovanje na usmenom, čak bi se usudila zaključiti da pitaju gotovo uvijek vrednovanje. I nekako vidjeli su da teorijski to razumijem i onda konkretno su me pitali na nekim primjerima i to, ali baš su bila pitanja, ajmo reći, ne direktna, nego onako malo, kako da to kažem, ona pitanja gdje zapravo ti možeš shvatiti koliko duboko neko razumije neku tematiku. Tako da sa time valjda to je njima bilo zadovoljavajuće, jer sam, ne znam, baratala i sa tim pojmovima i primjerima, dala sam primjere i razmišljanja i čak mi je savjetnica onda dala neke sugestije kako u stvarnosti to mogu onda vrednovati i tako da bio je jako ugodan razgovor, čak u jednom trenu kako sam se malo mi se zapetljao jezik, jer kad imaš puno toga što želiš reći, onda kreneš i onda jezik, ne znam šta se desi. I onda bi ona čak rekla, pomalo, smirite se, sve je ok. Tako da dali su mi tijekom ispitivanja zapravo do znanja da onako indirektno da sam praktički prošla, ali eto, tako da stvarno je bila ugodna atmosfera na kraju. A na šta je ličio sad, mene zanima. Sad ja sam lijepo došla naravno ranije na dogovor sa mentoricom, one su tamo u školi, učiteljice super,
i super je razred bio i jako su uvježbani, uigrani, vidi se da to sve lijepo njih kolegica drži kako treba. Tako da odmah sam išla s jednim učenikom u dvoranu, pa mi je lijepo pokazala što sve imaju. Taman je bila tamo i profesorica tjelesnog, pa mi je otvorila sve moguće ormare da vidimo sve što treba. Ja sam u to vrijeme radila u jednoj školi u produženom boravku, tako da sam, nakon što sam napisala pripremu i sve sa tom mentoricom iskomunicirala da je to, na kraju isprobala, ja mislim 2 ili 3 puta, sad se ne sjećam, ali 2 puta sigurno taj sat sa tim svojim produženim boravkom, s time da je njih bilo 33 i kombinirano mali, veliki, tako da je dosta bilo znala sam da bi trebalo na satu biti to malo bolje nego u ovim uvjetima, jer to nisu ti uvjeti pa koji će biti na mom samom održavanju sata, ali prvi put kada sam isprobala sam onda vidjela neke stvari po pitanju vremena, gdje gubim vrijeme, kako to promijeniti to, tako da to mi je super došlo. Drugi put sam onda to izmijenila, isprobala i vidjela sam da okvirno da bi to trebalo funkcionirati. Sad mi je super prošao, te učenici su stvarno jako, kao što sam rekla, uigrani su i jako su za suradnju, poslušni su, ali su onako pričljivi, dobročudni, ne znam, super je razred taj bio stvarno. I sve su mi lijepo pomagali slagati, sve su mi pomogli. Ja sam se jedino zbunila jer sam bila složila sa suprotne strane neke stvari i onda sam gledala, bilo mi je to sad kao, ako sad idem to sve mijenjati, oni će sad vidjeti da sam ja to zeznula i onda sam rekla, ok, idem pustiti pa ćemo vidjeti ako vide. Ako vide, onda ću ja reći da sam ja to u svome planu da sam ja to tako zamislila, da možda kao jer je slika u pripravi tako da izgleda da je tako, ali suprotno je zapravo. Uglavnom, kao zrcalno prodat priču, dobro. Da. Okay. Ako bi došlo do toga, već sam to imala kao priču spremnu, u slučaju da dođe do toga, ali nije stvarno, nisu to ni primijetili. Mislim, to stvarno nije ništa važno i bitno, nešto sad krucijalno, da bi bio uzrok nekog pada ili nečega. Tako da sad je stvarno super prošao, mislim je nekako, možda je čak meni najstresniji dio taj sat, zato što ne znam, pismeni sjediš i pišeš, usmeni pripremaš se, ok, je stresan, ali ja nikad nisam imala problema sa tim usmenima, a sad nekako, ne znam, baš zbog toga što koliko god da ti, naravno, jer si učitelj, imaš kontrolu nad situacijama i sve, opet se nešto, puno je to djece i svega i ne poznaš baš to djecu, to nisu tvoji učenici, što se može desiti da, ono što sam rekla prije, da ode sve u krivom smjeru. I sama je činjenica da nakon toga ideš na usmeni, nakon održavanja sata. Mislim da mi je to najgore od svega, jer spremaš se za sat, spremaš se za usmeni i to je odmah jedno nakon drugoga nekako. I to je možda po meni, taj dio mi je jako stresan. A pogotovo oni kolege koji su recimo nakon pisma, imaju u istom tjednu ili unutar tjedan dana pismeni sat i usmeni. Mislim da je to baš njima, ja sam srećom imala barem 2 tjedna između pismenog i sata i toga, ali neko ko ima to u jednom tjednu, ja ne znam, evo stvarno, to mi stvarno zvuči prestresno, jer pripremaš se za sve to troje, a znaš i samo koliko treba za jednu pripremu, samo dok ju kako treba napišeš i sve to. Tako da sad kad sam išla samo na pismeni i usmeni, nekako mi je to mislim, bilo mi je lakše jer prvo već kad imaš iskustvo iz nečega ti je lakše. Već sam znala kako izgleda i pismeni. Dobro, usmeni nisam znala, ali sam mogla prepostaviti. Tako da mi je bilo to već nekako lakše. Sama ta činjenica zapravo da nemam sat za održati opet, to je nekako lakše. Jedna stvar manje za odraditi. Baš to, koliko god je sat kao lagan, on je opet dovoljno ti oteža sve skupa. Tako da nekako se možeš fokusirati bolje na ovo što ti je preostalo. Da, uzme ti ta priprema na kraju, dok ti to sve lijepo središ i ušminkaš samo taj pismeni dio pripreme, to ti uzme vremena i sve. I konkretno tjelesni, opet ti to i vodiš i te vježbe, ti se malo i uzdišeš i sve. I ja se sjećam na prvi put kad sam izašla, na prvom tom roku,
ono, došla sam direktno zadihana od spremanja čunjića i ne znam ni ja čega svega, gore uletila praktički u taj ured na taj usmeni i to je ono nekako kao ne dođeš ni do zraka, dobro to je za tjelesni konkretno, ali svejedno koji god sat, opet je to neka razina stresa svima, koliko god da si spreman, koliko god da si uvjeren u sebe i ono, siguran, opet nekako je. Čim te neko promatra, drugačije je to. A kak ti je bilo sa učiteljicom, mentoricom s kojom si surađivala za taj sat na toj pripravi? Jesi tu imala problema ili ti je bilo super? Ne, stvarno super su, mislim, znam da su u toj školi sve učiteljice super i dobila sam baš super učiteljicu, odmah smo se čule, poslala sam e-mail i iste sekunde mi je ona poslala broj da se telefonski čujemo, tako da smo mi telefonski komunicirale i eto, bila sam u 2 navrata u školi, čisto da vidim tu dvoranu, da se mogu organizirati. Da znam zapravo kako rasporediti sve to, malo sam si to onda poslikala, posnimila i ona mi je rekla da je super razred i sve i stvarno je u pravu. Tako da što se tiče komunikacije s njom stvarno pomogla mi sve što je mogla. Što bi napravila da si recimo imala problem sa mentorom, odnosno da ti je recimo nametala neke druge stvari koje znaš da kod metodičara možda ne bi baš prošle, jer imali smo, barem pripravnici su imali svakakvih situacija, pa evo zanima me što bi ti na njihovom mjestu, što bi im predložila ako imaju tako neki problem. Zeznuta situacija. Ja sam na fakultetu imala takvu situaciju kad sam imala jedno ocjensko predavanje iz jednog predmeta i sve sam dogovorila sa tom svojom mentoricom. Ne, zapravo bila sam napisala pripravu i poslala sam metodičarki tog predmeta i ona je odobrila. Onda sam odnijela mentorici, učiteljici i ona mi je rekla puno stvari da izmijenim. I ja sam naravno još si student i sve to, naravno da slušaš nekog sa više iskustva i prakse i svega. I onda sam ja izmijenila po tome i poslala sam toj metodičarki, našoj profesorici, tu novu pripremu. S obzirom da ona baš nije bila redovita sa odgovaranjem, odgovorila mi je večer prije u kasne noćne sate, ajmo reći, gdje u konačnici mi je odgovorila da se trebam držati onoga što je ona rekla. Ja sam već sve pripremila za način rada koji sam dogovorila sa tom mentoricom. I onda prije samog održavanja sata su se njih dvije porječkale predamnom, 5 minuta prije početka mog sata zapravo, gdje mi je ona rekla da napravim kako hoću. Tako da kao onako malo odrešito. Gdje stvarno se u toj situaciji više nisam znala evo što sad napravi. Znači ili ići uz ruku metodičaru koji ipak donosi tu neku konačnu odluku koja je meni važna. Na fakultetu je bilo, ajmo reći, prolaz tog predmeta, a ovo je prolaz nekog stručnog ispita, ili slušati mentoricu i ići po onome za što sam se pripremila. Znači ako ću ići uz ruku metodičarki, to znači improvizacija. Znači ne ići po pripremi koju imam i koju jesam. Na kraju ja sam išla linijom lakšeg otpora jer mi je bilo važno da prođem taj predmet. Tako da sam improvizirala, nemam problema sa time. To je prošlo i srećom prošlo je i završila kako je završilo, ali mislim da je to zeznuta situacija. Mislim da je uloga zapravo mentora da bude mentor. I mislim da nekako, ne znam, naša struka je takva da barem bi trebali raditi ljudi koji imaju visoku razinu empatije i razumijevanja i te neke želje zapravo da pomognu. Tako da, ne znam, probala bi vjerojatno iskomunicirati sa tom svojom mentoricom i istaknuti joj da je meni važno da položim ovaj stručni ispit i istaknuti joj možda što metodičarka traži i to. I možda i dati joj do znanja, možda da se ni ja ne slažem sa nekim stvarima, ali trenutno mi je konačni cilj da prođem taj stručni ispit. Tako bi nekako probala iskomunicirati, tako ide. A vjerujem da bi išlo, ne znam sad, srećom nisam imala tih problema, a neću ih ni imat, položila sam, tako da.
to je nekako, ja u tom trenu, meni su u tom trenu došle baš bile kad sam izašla suze na oči, jer je nekako to mene energetski jako iscrpljivalo, jer se to jako produžilo meni na kraju. Imala sam situaciju, znači ja sam na proljetnom roku bila pala stručni ispit i znači sljedeći bi trebao biti jesenski rok. Meni je savjetnica tada kad sam bila pala, odmah mi je, kao da je znala, rekla odmah neka vas prijave sada, neka vam ne kažu da je rano i to, odmah neka vas prijave da ste vi mirni, nikad ne znate što će biti. Na kraju u toj školi u kojoj sam ja tad bila, ja sam rekla da me se odmah prijavi i to sve i onda je bilo ima vremena. To vrijeme na kraju nije došlo jer sam ja standardno krajem školske godine iz te škole završila sam sa tom školom, ajmo tako reći, i nisam bila prijavljena i onda sam na jesen, baš odmah prvim danom se zaposlila u jednoj drugoj školi gdje je bilo isto kao joj sad nam je malo to nekako na knap za jesenski rok za prijaviti, pa ako može zimski, ja nekako nisam htjela, došao si tek u novu školu, želiš ostaviti dojam i sve to, onda sam iskomunicirala da dobro, može zimski rok. I u međuvremenu kako sam odlazila iz te škole, ja sam bila predala sve što trebaš da te se prijavi ponovo, potvrda da si platio i tako te neke stvari. I kao iskomunicirano je bilo da će me se prijaviti i onda pri mom odlasku kada sam pitala mi je rečeno ne, nismo te prijavili, nek te prijave negdje drugdje. Tako da, neka iskustva koja, i onda sam u školi u kojoj jesam sad, to je trajalo, taj proces, razgovor je trajao minutu i odgovor je bio naravno da ćemo te prijaviti. To njima što se tiče tih papira i to konkretno, pogotovo kad polažeš drugi put, vremenski angažman stvarno je minimalan, pogotovo jer ja kao pripravnik sve sam dostavila što je trebalo. Kad neko hoće, može naći način, pogotovo kad je tako jednostavno, tako da mislim da to isto, prošla sam svašta sad u ove 3 godine praktički što radim i to je nešto kao pripravnik kad krećeš, nisi spreman na puno tih stvari jer nekako računaš i da si zaštićen i računaš možda da, ne znam, da ti se te neke stvari jednostavno neće desiti jer misliš da je to je takav sustav, mi smo tu sve zbog volje rada sa djecom i sve te lijepe pričice, ali onda upoznaješ te neke možda ove strane sustava koje nisu baš tako lijepe. Ja sam to na teži način, zato sad znam sve pravilnike zakona i valja članke kolektivnih ugovora i to kažem kogod da je tek došao sa fakulteta, dobro iščitati sva neka svoja prava, jer i ne osjećati se, kako da to kažem, imati hrabrosti, ne izboriti se, nego držati tih svojih prava. Nismo mi sad ne znam kakvi, jer se izboriš za nešto na što ti imaš pravo ugovorom. Tako da to je meni isto bilo u početku nekako, želiš ostaviti dojam, pripravnik si, mlad si, naravno sve to, želiš dobiti posao u konačnici jednom, pa puno toga nekako možda i pretrpiš i prešutiš, ali na kraju treba isto razmisliti, želiš li ti raditi u okolini i dobiti posao u nekoj školi gdje se ne poštuju tvoja prava i gdje se ne poštuje tebe kao učitelja i kao radnika. Tako da to je nešto što mi je povezano ili ne sa stručnim ispitom, mislim da je važno jako tema za mlade pripravnike i mislim da je važno začuti te neke stvari. Možda je to najviše što ti dobiješ od ovog stručnog ispita. Ti dobiješ taj pregled igre što se tiče pravilnika zakona, imaš nekako bolji pregled toga što se od tebe očekuje, što se tebe ne očekuje. Da, tako je, zato što nekako sad ovisi u kojem kontekstu pričamo. Pričamo u kontekstu nekih roditelja i to i postavljanje takvog granica sa roditeljima. Opet je drugačije kad se ti pozoveš na određeni pravilnik, zakon, članke i to, jer jednostavno ne znam, možda te shvate više ozbiljno, možda jednostavno imaš tu neku podlogu kojeg se ti možeš držati, a isto vrijedi i za neke druge stvari po pitanju, ne znam, regresa ili, to smo puno puta ti ja pričale, ili isplate neiskorištenih dana godišnjeg odmora, pravo naknade za prijevoz, to su te neke stvari gdje jednostavno
negdje se zna desiti da to nekako prođe nezamijećeno. E sad, to je uglavnom se desi da je greška nekoga iz sustava ko se, bi se trebao baviti s time i u redu, normalno je da se dešavaju greške i te stvari, ali mislim da je važno zato da smo upoznati sa tim svim pravilnicima i zakonima. I to je nešto što dobro je što smo mi umreženi dosta i onda nekako, evo opet mačka. Morat ćeš Lucija rezati sad ovo, sad ću nastaviti misao. Da, uglavnom, vjerujem da bi retko ko od nas samo inicijativno onako došao i rekao, super, baš lijep dan, i da malo učitati pravilnike, onako iz zabave i razonode, a stručni ispit opet te natjera. Možda nećeš sad učiti ih na pamet, ali barem ćeš jednom pročitati, ostaće ti ono što ti treba. Znaš, ostaće ti, doći će, onako, meni se barem to dešavalo, pročitaj mi onako, aha, to tu piše, ok. Jer znaš neke stvari već kad radiš s kojima vidiš da se susrećeš, situacije i sa roditeljima, sa kolegama i tako te neke stvari, tako da mislim da je to stvarno dobro. I ja sam nakon par situacija gdje su me, ajmo reći, zeznuli za neke iznose novaca po pitanju tih neiskorištenih dana godišnjeg i slično, uzela taj kolektivni, ja sam njega ne znam koliko puta već iščitala. I to je stvarno važno nešto. To mi nemamo možda usađeno u sebi, rijetko ko ima, da ti, to je ono kao kad potpisuješ nešto ni ne čitaš, ili na internetu samo klikneš I agree, kao slažem se, ni ne čitaš, ko zna šta piše tamo. Tako i ti ugovori. Ti znaš da si ti u teoriji sa kolektivnim ugovorom zaštićen i to je to. A sad ne razmišljamo automatski da možda sve te stavke iz tog ugovora u nekoj školi konkretno ili u kojoj situaciji kojoj jesi možda da nisu ispoštovane. Tako da mislim da je to stvarno nešto što kao pripravnici, koliko god nekad bila tlaka, da je jako, jako važno. Irma, imaš li za kraj nešto što bi poručila pripravnicima, što bi im moglo pomoći? Pa neću im reći da se ne stresiraju, zato jer to je nešto što svi kažu, ali nemoguće ne stresirati se koliko god da je neko, evo ja koja sam jako chill osoba, ja sam se na kraju stresirala, ali nekako mislim da je važno pripremiti, uglavnom se vrste te, ajmo reći, slične teme, tako da neki savjet kao neki najvažniji po meni sada, nakon moja 2 pokušaja, na kraju i mog drugog uspješnog pokušaja, je kurikulum jako dobro taj iščitati i naučiti i neka on bude neka baza. A onda za sva druga literatura neka bude kao neka nadopuna toga. Stvarno mislim da je to taj jedan temeljni dokument što se tiče stručnih ispita i ništa, vjerovati u sebe. Ne može vas niko nakon 5 godina fakulteta i metodika uvjeriti da niste sposobni i da ne znate što radite, tako da nekako slušajte neki unutarnji svoj glas i osjećaj i voditi se tim svim svojim znanjem i iskustvima, jer nekad mi mislimo da znamo jako malo jer se uspoređujemo sa kolegicama ili kolegama koji imaju po 30 godina iskustva, ali opet sad su neka druga vremena i mi smo druge stvari učili na metodikama i na fakultetima, tako da mi smo možda opet u prednosti što se tiče nekih drugih stvari, tako da treba vjerovati u sebe i kad tad ćete proći. Doće. I počeš što prije učiti.